Aira bisa bilang kan, ini ya ikuti Abi A. Ular lari lurus. Ular lari lurus. Yang kencang, ular lari lurus. 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 Yang kencang deh. Ular lari lurus. Tengok sini dulu bilangnya. Bilang Kak, ular lari lurus. Ular lari lurus. Ular lari lurus. Lucu. Coba Kakak bilang yang cepat-cepat. Ular lari lurus. Ular lari lurus. Iya, ular lari lurus kan? Ada Aira, ular. Ular lari lurus. Lucu kali. Yang kencang. Coba sekali lagi. Ular lari lurus. Ular lari lurus. Ular lari lurus. Tengok nih yang kuat suaranya, yang kuat. Ular Ular lari lurus.